Chamanikab Jehova kitochok eng saitab korake ye kakituye kibagenge keng'ololi anan kinetigei lesson. Kimite lesson nebo 12 nekit ketar eng quarter nebo kenyini 2025. Ko mising ko abaibai ale ngatacha eng kainetab Jeiso. Kitinye kiboitinik chemite yu chemeche konetech. Chitugul kotinye kebebertanyi nekosoman asikobit konetech. Ko eng ane amite atou eng betut nelen chomyet ak imanda. Ng'atutik oeng cheechen ak kebe Jumambili kolen ng'atutik cheechen. Ng'atutik oeng cheechen. Ko abwoti ale atoche mwalimu nerupo ako sikobit komwoiwekei. Kongoi, kimite tugul eng betutab Jumatatu nemwoe kolen tengekwoki oeng cheechen otokotin. Kongoi. Sami. Ami kebeberta nebo kwoeng kasi nemwoe kolen chomei Jehova imanda otokotin. Kongoi Mi mising. betut nebo kosomok kasi nemwoe kolen kikikurech sikobit keboisie eng imanda. Arube ataroti ami kwang'wan kasi ak awang'une komut kasi komwoe kwang'wan kasi kolen ng'o chitab kokwenyu. Kongoi mising. Ko amakitou asome kesa Jehova Kamuktaindet Kiptaiyat nekim. Kongoi eng saini nekaikonech ketuiye kibagenge. Kongoi amu ii mwalimu neo kakisom tamirmiriet netilil asikobit Jehova koyotwech ng'olyong'ung noto bukuit nekiking'ololi ak keyote ko Jehova ngwang makeng'ung kiy age tugul. Kakitororin ak kesome kotokos kong'ung kainetab Jeiso ne itindenyo. Amen. Kongoi mising kakemwa kele eng betutab rani kemite ko eng metitab lesson kolen chomyet ak imanda. Abwoti ale lesson ko kikakitoune kele lesson yani metitab lesson nebo quarter ni ko chomyetab Jehova ak imanda. Ko kakiit yotok anyun yekimwoe kele chomyetab Jehova. Ko eng Johana netai koitet 1:4 akoi 20 komwoiwech eng yoto ng'oliotab metit. Ng'o neimuchi konyor sikobit komwoiwech kosomanwo yoto. Johana netai 4 koitei 20. Mwae yoto kole ngot komwa chi kole achame Jehova akoweche netupcho ko kiplembechwa amu inendet ne machame netupcho nekikoker komaimuchi kocham Jehova netomo koker. Kongoi mising Eva amu kemwa kele tos ichamtaita ano Jehova netomo iker eng konda kosir tupcheng'ung nomite tuwai nekikisiktoi nomite kanisa tuwai neokuregei ile mama anan ko baba anan ko ng'o ak tupcheng'ung nekikokonech Jeiso ko korom yotok. Kokokinetkei chomyetab Jehova kele oo chomyetab Jehova. Ko iker kele chomyetab Jehova ko oo mising komite tuguk chekokenetkei kele amune kinetech arap Marwain komie amune sikobitu tuguk alake chemaimukak kele ako Jehova ko oo Jehova kimnotet tinye Jehova ne kokenai kele amune sikotindoi yani imuchi mpaka maite Jehova amu boriet ko kikeng'alale kele mi ng'alek chekikimwa kele yu koite yu. Koyachen tuguk chekekere kemi ng'wonyuni lakini kingen kiyoni muguleldonyo kele ite betut agenge nenyokoistoi Jehova tuguchu tugul. Ko anyun yo tugul kitikikeni Jehova akenget kele nekit kowek Jeiso ko nee nemakat keyai ko inye ak inye nekoiyan Jeiso koitoi Jeiso konyo sobondong'ung ko ketindoi
kigekonech kebeberta nebo kakikib sikiboru togetab Jeiso eng biik alak chetindoi nyalilda chemite kotomo konai Jeiso ko kakikonech kebeberta sikobit kibarte ng'oliondonoto. Ko ikere kele chomietab Jehova koagoi kecham chitab kokweng'ung, icham notupche. Ngot ichame Jehova amu Jehova ko chomiet. Kokonech kenai kele kanoto akichek sikecham. Amu ngokaicham Jehova kokonin walutiet ngap komi biik alak cheilechinigei yani takinakta kabisa binakte konait yun kole lakini chamietab Jehova koronyech asikobit kecham chichotok koborun Jehova ole ichamdoi. Ko anyun nguno ikere kele chamietab Jehova kobendi ak imanda kolen kokituiyo kole makoi icham chomiet akimete imanda. Yoche iyai imanda amu ichame Jehova, amu Jehova ko chomiet, amu Jehova kochame imanda. Ko ngot komite chi nemoche koteshi yoto makibe Jumapili atoche koteshi eng yoto. Ngamwa Makikasin ng'oliot agenge ale we. ng'oliot nekeng'alal eng rani eng kanetisienyo nebo lesson bo wikini nyonei ko ng'alale tilyandit netindoi inye ak chitab kokweng'ung akomeche kobor kole ne nekikwa Jehova eng inye nemeche iyai kou yeyoe inendet takamiu kochin biik alak. Amu atebetab Jehova komakityo kong'alal, atebetab Jehova komeche kobois. Ko icheket chekiketach, ichek chekikesiku, ichek chekikebe kanisa komeche koker Jehova boisionik chekikwoiwech Jehova. Tos ikoigei kamuktoindet eng achek kenyisiek ata komaborgei atebenyi. Kongoi mising. Ko sikobit kenai boisionoto kikokonech Jehova anan ko sicham iyai boisiet icham chito age anan iyai ne kemeche keker kele ne nekimwoiwech Jehova kele keyai. Asingeyoe kiotok ko kiboru yani chomyenyi lilindab Jeiso eng achek kotok kokere biik alake koeku kitabut nekisomani. Kemeche kesomani kenyoru eng Mathayo atindiot nemite kitabutab Mathayo 22 koit 34 akoi 40 ko kenyoru ng'oliot nekiter biik kokakenam kele oroni Jeiso mite. Kokibwa nyokotebse ko ngasoman kole ako yekingokas Farisaek kole kakonam kut ng'alekchik Sadukaik koyumgei akotebe inendet age eng ichek ng'omutiotab ng'atutik ketieme Jeiso nguno kole kamuktoindoni ngoro ng'atutiet neo eng ng'atutik akilenji Jeiso cham Kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldong'ung komugul ak eng sobondong'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul. Nito ng'atutiet neo ako nebo tai. Ak nebo oeng nekergei ak nito ko ni cham chitab kokweng'ung kou ole ichamdoigei. Tononie ng'atutik tugul ak mautik ng'atutichu oeng. Ikwong ilechigei chamdoito ano kale cham Jehova kamwoiwech Jehova kole cham Jehova eng muguleldong'ung eng sobondong'ung ak yani eng meting'ung ngibwat yani ole ibwotitoi kiy age tugul sobondong'ung komugul ak ng'omnoteng'ung neitindoi kotee icham Jehova. Tos mi kiy age neng'etunot neilen ile ara ano
ng'omnotenyo nekitindoi ne iboisie. Ngo sobondang'ung ikochi Jehova koboisienin. Ngo muguleldang'ung ole kabwatutik ikochi Jehova, mami kiy neng'etunot. Ko ibwat ile tos ko ne neiboru amu nakilen ne kabarunet. Ko kabarunet ko chomyet neitindoi, ne chomyet nemawalawalakei, nekonin Jehova konyitun. Sicham chito age, asiker biik alak che ngonyalildos, ko inye neitononi itoreti, anan inyendet neimwoitoi, koek inyendet neikochini toretet. Komi kabanut nemeche toretet konyo akweke chekobwat. Obwanji alak chememuchigei ak cheimuchigei kergei tugul. Amu chome Jehova koek agenge. Iker ile noton neo nekakikonech sikobit makoek ieku kipchop yani neichomegei. Boisionik chok ko boisionik cheiboru kole Jehova ko chomyet asimakikergei mising. Kebe Mathayo 19 koitet 16 akoi 23. Kemeche kenyoru chito age mokoriot age kikinye akine kotebse nyeketebe kele kakiyai ne. Ko akot saa zingine akot akichek kelen kakiyai ne nemeche keyai. Kenyoru kole eng yu kole akokero kinyonji chi ak kole kanetindoni ne kiy nemie nekanyol ayai sianyor sobondab koikeny. Chichi ko ki mokoriot ako kilenji kalya sitebena akobo noto mie. Mi agenge nemie ako ngimache imongji sobondo inam ng'atutik. Kakikas atkai kakileche ng'atutik 2 cheechen. Cham Jehova eng muguleldang'ung, sobondang'ung ak ng'omnoteng'ung. Ko kakimwochi eng yu anyun kelechi cham inam ng'atutik. Kilenji inendet cheu ne? Akilenji Jesu merumisye, moibgei, mechorse, mebaorionji lembech, teech kwandang'ung ak komet, ak cham chitab kokwet kou ye ichomegei. Kolenji murenoto kiarib tugul chu tugul tako ng'etunot ne eng ane. Kolenji Jesu inendet ngimache ieku neikesunotkei iwe ialde cheitinye akikochi kibananok. Inyoru mokornotet eng kipsengwet akinyo isubwo. Ako yekingokas murenonoto mwaonoto kwo eng orokenet akitinye tuguk chechang. Kikas kong'wan akikochi kit age kacham Jehova, cham chitab kokweng'ung. Kikochi tuguk tugul eng ng'atutik 10. Iker ile kakinyoru eng yu kanetisiet neiborwech ng'atutik chetai ko chebo Jehova. Ko cherubei chebo lo ko chechome sicham chitab kokweng'ung. Kakemwa makoi bar chitab kokweng'ung, makoi kastaen ya. Ko anyun kakinyekemwochi chichi mokoriot koker kong'wanit kole kiani aaldoi tuguchu tugul kiakilchigei kialya, kicham akotorwe sang korutos biik ak nikanyoru chekanyoru nyaalde kokeny akasubu. Kong'et akwechegei ketebegei kele tos ne nekerin inye neikere koui imete sikobit icham Jehova. Tos ko ne? Ko ngiro Johana 3:16 kole kicham Jehova ng'ony mising kot kokoito werinyi nekiinegei. Maker Jehova kouit kokoito werinyi. Ko ne nekerin inye asimekoite? Ikochigei Jehova sikoboishenin. Abwoti ale siany muguleldang'ung
asitebegei ile tos inam ng'atutik chu kakimwa kele ng'atutik oeng icham Jehova ak icham Jehova ak muguleldang'ung, sobondang'ung ak kabwatutikuk anan ng'omnoteng'ung tugul. Ako ne noto mat kosirin kipsengwet amu kakeren kitigin. Kochi Jehova muguleldang'ung asikobit kotoretin. Asome mwalimu nerubei ko anan koteshi chi asikobit ketestai. Bas, Amache amwa ale eng lesson ini tugul eng ropoini ko kinetigei akobo luget neo nekitoigei eng kipsengwet. Ako eng lugoni yo kakang'ing'a Jehova eng ng'wogik oeng, tuguk oeng. Kakile Jehova komobo iman. Ako Jehova initok ko matala akobo chomyet. Makoi kimong ak ketiegei. Tuguchuto oeng cheboisie setani atkan kora ko kirkiri komosi ako bunu komosi. Ngotalait Jehova akomyeit kole kalya sikoba biik alak kipsengwet kemeto anegei eng kikinyochi katanum ami sang kekerchi sang anegei. Kounoto eng rirenetab Jehova ak chomyenyi ak tolosyenyi kole ko kimeto ng'atutik. Maisuldae ng'atutiet akomeche komut Musa kipsengwet akibar chito. Nyekeba kimasin kwa Jehova imanda kolacha kakolkolit mising matinye rirgei. Kounoto ko chemwermwer newendi komosi ako wendi komosi ako atobetab Jehova ko nikere kole chome Jehova imanda ako tinye chongindab rirenosiek. Ko eng atebetab Jehova ko kituyechi tuguchu oeng che makoi iyai oretab sarunet nekisarunet nebo maiman amaboisie imanda nematinye rirgei. Konoto amune ikere komwoe eng Zaburi kolen katuiyo chomyet ak imanda, kang'ututkei rirenet ak mieindo eng kimurtoiyot kingomwa Jeiso ole kakokeskei. Koyamak excuse me. Koyamak akomwa imandab Jehova kole kakoyamak. Akotok rirenetab Jehova kole kongoi kakenyochi kat nekakosik. Kounoto tuguchuto oeng ko cheituitos imanda nebo Jehova nekiking'ach sikosulda. Takeng'olole kora imanda asikobit ketinye akobo chomyet kora akine. Kongoi. kongoi. Kakinetkei tuguk che echen chekaship konetech kiboitiot nekendounenech. Keker kele ng'oliot no neketuiyo tugul ko kang'alale kito nekikure chomyet. Kingekon ng'atutik kobun kiboitiot Musa nekikoi Jehova ko kikochi akosirchi kaik aeng chelebelen. Koking'ap kosir ko kale kisir Jehova ng'atutik eng mornenyi. Kimokosirchin chi amamwochi chi kole sir ng'atutik ko kisir eng mornenyi. Ako kwang'utiet agenge kocham kesire kitabut ng'akonyi pechit kebe pechit nerubei. Lakini king'ap kosirchi koita netai komanye kot pechit kotoromben pechit akwo pechit nebo oeng. Kalya asikotoromben pechit amatar ukurasa nebo netai sikowendi nebo masit. Icham kosir lakwet kunoto eng sukul kiyo mwalimu akwere kiboket. Alini kalya simetar yu ngemete kitabut itoromben. Lakini kitoromben Jehova kwo pechit nerubei koita nebo oeng kotindoi kanetisiet nekimeche konetech. Kosir koita netai kole a Jehova kamuktoindeng'ung nekiamutun eng emetab Misri eng kotab otwong'natet. Ameachigei kanamwet anan itondo age tugul mi ng'ony amekutingenen iyot ichek. Kinetech ng'alechoto tugul cho akoi nebo ang'wan kong'ololi kolen ribetab Sabato. Kale a Jehova kamuktoindeng'ung. Kole nebo oeng ameachigei kanamwet anan itondo age tugul nemi ng'ony. Nebo somok amemwa kainetab Jehova kamuktoindeng'ung tangoi. Nebo ang'wan kole ribetab Sabato. Ng'atutik ang'wan chebo tai komi koita netai. Nitoni kotinyegei ak chito ak Jehova. Kebwa ng'atutik lo chemi koita nebo oeng kotinyegei ak chito ak chito.
taekwondo nga kamet amerumishe amoipkei amejorse amemwalembech chito ak chito kong'ap koit Jeiso kole ng'atutiet nekakonok kole kale cham Jehova neng'ung muguleldo tugul koyoe koita nebo tai ng'ep konyo koita nebo aeng kole akecham chito kokweng'ung kole chamdeigei kale ng'atutiet netai ko ni cham Jehova neng'ung kong'ep konyo nebo aeng kole nebo aeng ako kergeng nekatai kole icham chito kokweng'ung ketuiyo ng'atutik chu tuwai kito nekekure chomyet. Kebwa betutab Jumatatu komwa kole asi kangiro ng'atutik aeng cheechen cham Jehova ak icham chitab kokweng'ung konyo betutab Jumatatu kole tengekwoik aeng cheechen ko tengekwoik aeng cheechen ko kiptubatoi nebo kanetisiet nekinyoru eng betutab Jumapili ne kakiwech kele kale nelyonet kale tengekwokik tengekta netai ko kale kilos kanamunik ilosu kanamwet ko keyai kito ne mang'atin Jehova itinye kanamwet ne ine eng sobeng'ung tos ne neichomei nesire Jehova neikochini chomyeng'ung ak ikochini kabwatukuk tugul ak naeng'ung tugul kuye kamwa ne kitabut kole kale cham Jehova neng'ung muguleldong'ung tugul eng kabwatukuk tugul ak nautikuk tugul ko tos ne kit age neichome nebo Jehova eng kabwatutikuk tugul eng nautikuk tugul ko ne noto kang'alal eng yu kitabutab Tienwokikab Kalasunet ameche iro Tienwokikab Kalasunet 135 koitenyi ko 16 15 kole kanamonikab bororioshek kobo fedha ak dhahabu boisiet ab eunekab biik mi kanamonik kale chebo bororioshek fedha ak dhahabu kale tinye kutuswek ako matwegu tinye konyek ako makertoi tinye itik ako makastoi ama mi kabuset eng kutuswek kwak kale kergeitu icheket chekiyoe ak tuguchuto age tugul neimong'u ichek kokergeitu ak ichek kale kotab Israel olosu Jehova kotab Aaron olosu Jehova kotab Lawi olosu Jehova okwek cheoiwei Jehova olosu Jehova kurset nekakurso kole olosu Jehova akwek kotab Lawi kurset nekakurso kole olosu Jehova okwek kotab Israel amu ichek tugul chemelosu Jehova kolosu kanamwet anan ko kit nekacham nema Jehova eng notok kolosu tuguk chematwegu ilosu tuguk chemayai kipsengwetishek eng ng'ony ilosu tuguk chematindoi kot kabuset eng oritinwa matindoi kamang'unet bichoto tengekta neo notok yeilosu chi kit age nema Jehova yeicham chi kit age nema Jehova eng muguleldong'ung tugul ko tengekta neo ako nebo tai ak tengekta nebo aeng ako nekergei ak nekobo tai ko yeiwe chi chitab kokweng'ung kale kewe chitab kokweng'ung ak keus biik alak ko tengekta nebo aeng ako nekergei ak nekatai kale kitabutab Sakaria 7:9 kale oai kirwoket nebo iman koyai chi age tugul eng okwek kale oyoe chi age tugul eng okwek tupchenyi mieindo ak rirenet kale mat kobwat chi yaitiet eng muguleldonyi akobo tupchenyi oyoe chi mieindo kale amous mosogik anan nematinye kwanda kale anan nebanan amat kobwat chi yaitiet eng muguleldonyi akobo tupchenyi kakonech tuguk cheechen chenyolunot kerib ak kibwat yekitindoi chomyet eng Jehova ketinye chomyet eng tupchoshekcho yekitinye chomyet eng Jehova yomi Jehova eng oritinyo ne inendet ko chomyet koagoi ketinye rirenetab kei nekamwoe Muchungaji ako yekitinye rirenetab kei ak chomyet nenyitat nemite eng oritinyo kale keribei akot mosogik keribei chebonon
komamite kiy nemongu eng kabwatutikyok ak nautikyok kibwotini kit neya tupchenyo. Kale ngot komwa chi kole achame Jehova ak koweche netupcho, kale ko kiplembechwet nakang'alal kakesoman kitabutab arwetab Johana 4:20. Konetei tuguchu eng nwokindo. Kito nemite u nekale tos ne kito ichame kosir Jehova. Atye nebo oeng, tos ne kito neiweche kosir Jehova. Nesirei kora ko tos iweche tengek anan iweche neotupche. Ngot iweche chi tengek kosir kit age tugul kobo kamanut noto. Lakini ngot iweche neotupche kosir Jehova koboru kole mami chamyetab Jehova eng oriting'ung. Ako maisuldae ng'atutiet nebo chamyet nekale cham Jehova ak icham chitab kokweng'ung. Chamanikab Jehova tengekwogik aeng eng nwokindo che echen ko yeilosu kit neter nebo Jehova ak iwech tupcheng'ung ak iyochi neya. Ngot komi chi netesei ko boroindo nitok anan koter. Ngemwa kele tengekwogik aeng che echen kou ye kaimwa ko makochang kanamonik cheketeptoi kou chekibo lagokab Israel. Kanamonik cho rani ko kokonyor fashion age. Kanamonik cho ko kit nekimong'u kosir Jehova. Kot imong'u rabisiek anan imong'u sobet anan imong'u somanet kosir kamuktoindet koite koek kanamwo amu muguleldong'ung ak sobondong'ung tugul komi orititab tuguchoto. Ko kanamonik chekibo lagokab Israel ko kikiteche, kikiyoe ako kikichobe. Kanamonikab rani ko sobenyo nekisobe. Ko ngangong'alal nguno tilyandit nenyo ak Jehova, tilyandit nenyo ak biikab kokwenyo, tilyandit ak biik chekimi kibagenge, ko kebor kele ngoborgei atebet kinye nabo Jehova eng achek, tilyanditab kamuktoindet eng sobonwekyok, sikobit ngokere chi eng sobenyo tugul kokere Jeiso eng achek. Nitok ko kamang'unenyo nekekure Jehova kele ingetebi eng atebet nekibo Kristo Jeiso. Nekingotindoi borinyoni komacham kokerkeit ak Jehova ako kiming'ingei kokerkeit ak biik sikobit kochutuech chemong'chi Jehova. Kou notok akichek konyolu kenyoru atebet neu notok. Kongoi, atache mwalimu Nairobi. Eng kebeberta neng'olole nebo kwoeng kasi neng'olole chome Jehova imanda. Ko amwae kongoi eng mwalimuinik chekashukondoi chekakosisin akoborwech. Eng kitabutab Zaburi 33:5 komwoe yoto kole chomei imanda ak kirwokit ak nyetat ng'ony chomyet netala nebo Jehova. Tuguk aeng chekebor eng yu sirutik. Eng komosta age ko chomyet nebo imanda ak kirwokit. Ak eng komosta age ko tolosiet ak chomyet nebo Jehova. Kinye kakoit setani yu ko kakong'a Jehova nyokotoi chemulbainik eng kurget nekikakisoman eng mbaret nekikakikol keswek chemiachen ko king'ip kobityo keswek chun kole kiboitinik ak kikakikol keswek chemiach kole kikole bunyot. Ko kanyokoboisie chomyet nebo besarani nelechinin chito achomin akoberber lakwetab chito mutai kong'em akometo koriroti. Chomyet nebo magendo komo chomyetab Jehova notok. Chomyetab Jehova kotinye talosiet ak rirenet akotonone imanda ak kirwokit. Makwerin chomyet kotekelchinin tengekto anan korebenen tuguk. Mi biik cheimuchi koek rebik anan ko biik cheng'wole biik
asikolen chito achamin ako kamache kong'walin. Komasta age komi chito neimuchi kole tai kechomdosi mami ng'ala, lakini ingot kele chomyet komye mutai ngot ko mami imanda kotononi kot kotianit kiyoto. Tos kile kakiyat free kele kachomyo chi ak chi nekacham mami manung'otiot ak osotiot nyi kaek free, wendi kotianit bororionoto ngo kawek chebo mbururu che makomi kiwoto. Bororiosiek chechang nguno komi biik che bororiosiek che kibek che mabargei ak lug age au kimeune orit kokakowalak atebetab makomi tekikir, makomi etano, makomi kiy nekelen ng'oki. Ko yemi chomyet nematinye kiwoto amatinye imanda koyoto yebunu meet. Eng kebeberta komosin ko ngotonone Jehova imanda nekakoek kolkolyet amatinye rirge amatinye tolosyo keiyestoe Jehova amu matokoek Jehova nebo rirge ako nebo chomyet. Kounoto kotuiyo tuguchuto aeng, noto amune eng kitabutab Zaburi kora, eng kitabutab Isaya 6:1 komwoe kole amu achame ane Jehova kirwoget ak aweche rebisiet koboto tengekto ak ayechini ichek eng imanit ak yomiskei ak ichek eng kayomiset nebo koikeny. Tebutiet anyun nekakiteb eng yu ko iborundano tuguchuto aeng kitabutab Zaburi 82 koitet 1 ak kotestai. Kale yoto tononi kamuktoindet eng tuiyetab kamuktoindet. Tononi kamuktoindet Jehova eng tuiyetab kiptainatosiek ak kimnatosiek. Irwochi inendet eng kwenutab cheptalelisiek. Ng'alale utok kirwoget nekiyoe ma eng taitab biik anan ko malaikaisiek ako eng taitab kimnatosiek ak laitornatosiek chebo tamirmirik che icheket ko cheborie ing'uny simesulda imanda anan kirwoche ng'olset anan ko eng tuguk chekikoitoi chebo kakaikaet. Kounoto ng'alale kimnatosiek chebo oldab tengek chebo setani chebou bounikab ing'uny ako bou kirwokikab ing'uny. Noto amune ikere kikimwochi Daniel kole Gabriel kokirinda kimnatetab Persia moibun walunetab saeng'ung. Kami kirwokik ak kimnatosiek. Komwa kokeny sirutik kole amu mabarbarenyo bogei lugosiek chebo ng'onyoni akobo kimnatosiek ak kiptainatosiek. Ko nikalas eng yotok tononi kiptaiyat ak korwoch tatya kotebe eng koitetab aeng kole orwochi kirwoket nebo iman kot kotianit akokonyiti kiptengekinik. Orwoksechi nebo banan ak nematinye kwan. Oyachi nebo iman chekinyolili ak bononik. Osoru kibananiat ak nematinye kiy. Osoru ichek eng eutab kiptengekinik. Mengen kiy amekuitos kiy, bendi komosi ak komosi kotungtung'yot eng mesundeito ako toptobenso lumeiwek kotugul chebo ing'uny. Kiamwa ale o cheptalelisiek ak okwek tugul kou werikab inendet netoror mising. Ako ngano obeku kou biik ak obutosi kou age tugul eng bounik. Kamuktoindet ng'et ak irwokyi ng'ony amu tun eku bororiosiek tugul boroteng'ung. Ng'alale utok yekingeng'aa Jehova eng kipsengwet akestakan eng kotini nebo high court nebo kipsengwet ak nebo let yekakorwoch kotini ipkotar ipkoyokyi Supreme Court nebo kipsengwet kotun baadaye kakeyai kirwoket ak investigation kechikil tuguk tugul. Ko nebo let keker eng kitabutab ng'ang'utiet kurgetab
ng'ang'utiet mut ak ng'ang'utiet lo. Bukuit ne kikakisir ak kemaman ak kinde ng'oksosiek 7. Ko chito netun imuchi kong'any ng'oksosiek chotok ak kosoman nekikure final verdict, kirwoket nebo let netun kirwokyin kipsengwetishek ak ng'unyosiek ak lugosiek chemaibutyi tengek koboto malaikaisiek chekibutyi tengek. Ko nikale tun irwoksechin tugul awek tugul eng ng'ony borotetab Jehova yekakikesu luget. Kongoi. Tebutiet anyun nekakiweyosune koni. Yetun tononi kipsengwet korwochi kirwokonotok. Kokakeker kele chome Jehova imanda. Akokure Jehova akot akichek sikobit ketononso ak Jehova kirwoksechi chekikesastae ak chekikityechatyech imandanywa, chematinye kimnon, chematinye nekwan, chematindoi neng'ololdechin. Tos kimi koboto Jehova keyoe boisionitok? Ngaboisie setani kirwokik ak baunik komas kirwoket eng ng'alekab tugukab kakaikaet. Ngiborotige akot nguno tuguk chetesetai eng emoni ak emotinwek tugul chebo ng'ony, kokokur Jehova kristianindet age tugul kotonon koboto lugosiekab malaikaisiekab Jehova ak Jeiso kobarta imanda ak rirenet ak chomyet. Tos eng sobenyo kokere biik kole iman kikotebi kwonyi ak Jehova? Tos iman boyondoni kabanum korwochi eng imanda amemose kirwoket akotinye chongindab rirenosiek eng nekasom nyoetab kat akoi muguleldo? Ingotok itondab Jeiso eng sobenyo, Jehova nechome iman koek kirwogutikyo ak atebenyo nechome imanda akotinye chongindab rirenosiek. Tos mi chi netese ng'olyo anan ko tebut? Kala kitabutab Johana 13:35. Kale nae biik tugul kole oala malyenyu ngotochomdosi. Ng'olyot agenge nekimeche kinetkei eng yu ko kiala maletab Jeiso, kiala malyetab Jehova ngot kechomdosi achek eng achekei. Chomyetab Jehova, kecham Jehova ko akecham chito ko kergei ak nyororet nekikinomyo ng'aronon kole nyororet ole kitepto kikinomyo kiage kimasi ngot kobeishe nyoronotok komakoi ng'us mokombet ko sikotuiyo nyororet ak kimasi ko kikituiyo kuno ngot kibesho komaboishe. Chomyetab Jehova akecham chito ko kit agenge notok nekikituiyo kibagenge. Ako ngot kemite kechamdosi konoe ng'ony kole kakakiala malyetab Jehova amu chomyonotok tugul kotoku eng Jehova. So sikeku agenge ak kipsengwet kobate kecham chitab kokwenyo, bate kecham chito nekikergei akobor notok kole kitinye tilyandit ak Jehova amu nyororet kemabestos. Kongoi. Kongoi. Tomi chi netese ng'olyo? Pas ngatach kiboityo nerubei asikobit kotestai. Kongoi pastor missing, kongoi kiboitinik chekakotoi. Yaketare ana maru ko kit nebo komonut amu kotoune chomyet. Chomyetab Jehova ko irimet nekirib kipsengwet ako neitutos malaikaisiek tugul kotebi eng kalyet. Kingotomo kobut oindet Lucifer eng kipsengwet ko kimi chomyetab Jehova ak imandab Jehova. Kitoreti koborye oindet akoi rani kotokomwoe kole machomok Jehova. Kirwogutikyik koba lembech. Kamang'unenyi ak kirwogutikyik komwoe kirwogutik chebo iman. Amu kikokol keswechotok eng oritab mugulelwekyok ko kikwo taban imanda eng kwenutab biik chechang. Netieme Jehova eng oret age tugul kong'ololwech akokaikai mugulelwekyok kole orok netai ko ngecham Jehova koboru kole melen chomyonotok komang'unenech achegei. Kisikochame Jehova. Kisikokonechgei kamuktoindet kokakele. Ikose kitabutab Johana 3:16 kurgetab metit nakocham kekose kila. Kakile kichame Jehova eng chomyet nebo tugul. Kot komi chomyet nekikes tuguk tugul
ko inendet. Amu kichame Jehova mising, ng'olyono notok po mising kobor kole mami kebeber kitikin nekimeto eng chomyenyi nekichomech. Kingochame Jehova kokonkei, kot kokon werinyi nekikinegei sikobit kosorwech achek chekikebe taban eng inendet. Chomyonep Jehova komutenech keyai iman. Amu ngomami chomyet komami imanda. Ngisoman kitabutab Isaya 1:17 komwoiwech ng'alek chenekit kosisini sobet ak kokonu lumeiwek chebo kayanet. Kale onetkei nemie ocheng kirwoket otoret chekisastae orwoksechi chemotinye kwan akong'ololdochi mosongik. Kanyo kong'alal Jehova keyochi imanda chitugul. Imanda nemeche Jehova eng borutietab mugulelwekab biik. Ng'olyono kikure justice. Eng kapkirwok, eng kirwokik, eng chi nekakolel komeche keyochi kirwok. Amu kirwoket age tugul nekiyoe ingen ile kikeboisie lembechek. Ongen akwek tugul chekikemut kotini. Kecheng'e okiliot, ko okiliot kikocheng kerichek chemuchi amu kameche rabisiek ak kakor rabisiek chechang. Kotindoi kutit lekisomanda okiliot ing kotini, kotindoi tilyandi angot ing akine chachi nemeche kwai kirwoket. Kang'alal Jehova eng yu, ko inendet ko kirwokindet. Inendet ko nebo chomyet. Inendet nekitoi kosisin lumeiwot nebo imanda. Ko ngong'ololi Jehova kole oboru imanda, kokanyo komng'alal eng yu kole onetkei nemie. Makoi kinetkei achegei ko ki biik komami Jehova. Kanyo konetech kele onge yokisiku akeyai atebet akemeng'ishe eng atebet nebo Jehova. Komakwee Jehova kenetkei keyai nemie. Eng kakomong nemie eng achek kecheng kirwoket. Ne kirwokonotok kobunu taitab Jehova. Sikobit ketoret icheket chemotindoi kimnot. Nguno kanyo komwa kole chemotindoi kwanisiek ak mosongik. Amu nguno biik chenyalildos akonyoru king'wan ko lagok chemakotindoi sigik. Ak ki age tugul nekikere kele makemake inendet. Ko ngisoman eng Isaya kora 10:1-2 kale kikeistoegei akechor kirwogutikab Jehova. Akoteiwech Jehova achek. Kele nyone kirwoket nemite tai. Nemakirire chemengech ak cheechen. Akotun kirwokyin chi age tugul kosubkei ak kit nekikas. Kirwokwo eng imanda nekianyoru ako mamake. Kirwokwo kele kiakas Jehova ako makas ako mamach atoret biik alak. Ngimite Jeremia 22:13, 15 ak 16. Komwoe kole tos kimai kwanisiek-kwok akobet kirwoketab Jehova akonyalil alak akometo imandab Jehova. Neiboru kele anga imani nemakwee Jehova keyai ko kikobistoe boisiekchok chebo tai. Ko amu kikobistoe boisiek chekibo tai, koleche Jehova mosub morondut nebo atebosiekab biikchok chekiche. Aker Jehova bororietab Israel. Nemaiman, nekikinyalil mosongik, nekikinyalil lagok chemotindoi kwanisiekwak. Kikilaki nyalil biik chekinyaluliotin eng sobet. Makimake icheket. Tanyo kowek eng arorutiet nelel kong'alal Jesu ng'alechu nyikisen kong'ololchi Farisaik ak ribikab ng'atutik. Eng kitabutab Mathayo 23:30. Kang'alal Jesu komwa tuguk cheechen akaboisie ng'olyot ibwo. Akwek Farisaik che konetik chebo ng'atutik. Ko ngomwochi kolen ibwo ichek
kokinyo komwa ng'alek che nyigisen en 23 inoton tenyoru boroindo sisoman ameche kityo akwa ng'olyon nekimwa Jeiso amu kirwoget nekimite arorutiet noos ko kirwoget nemite arorutiet nelel. Jehova nekimite eng betusiekab Musa, betusiekab Abraham, betusiek chekibo kap Adam ak Hawa, ko Jehova nekinyokokwong werini Jeiso sikobit kosorwech eng arorutiet nelel ak betusiechu komeche kokurchi Jehova keyai imanda. Kotakimai boisiekchok chekibo tai kokure Jehova keyai iman eng nguno. Kale aya akwek sirik ak Parisaik chombilik. Ko ngoboisie ng'alechoto kaboisie ng'alek somok che nyigisen. Kale aya akwek. Ngomwa chi kole aya inye koboru kole karir ako saisain. Kana muguleldong'ung neui. Tamyo koboisie kole akwek sirik. Sirik ko kanetik, mwalimuinik, amdoik, biik cheingen sirutik chetililen, Parisaik, biik chebo ng'atutik, biik cheingen atebetab Jehova, ma biik chebo buch, kotesyin ng'olyot chombilik. Maraisi ng'olyotab chombilik amu chi ne chombili koboru kole ingen iman ako moe. Ingen kole nyolu kesub oreni ako manyolu akosubi oret age. Ko ngosamanat Kristo ngomwa Jeiso ng'alechu komi tuguk somoku chebo komonut imanda. Netai, rirenet ak kayanet. Eng tuguchu somok che ngisoman amu ngisoman 23, isoman 24 akwek kandoik. Isoman 26 inye barasoindet nekorat. 27 aya akwek sirik ak Parisaik chombilik. Amu okergei ak kererisiek. Kanyo koboisie kole okergei ak kererit amu kererit inye ko lugui chechang. Amu biik chekiketup akende kererisiek kochang. Kokanyo kong'alale Jeiso kole mi biik chekikoek kererit nebo sobonwekab biik nekatenyoi ichek kookta konde kererisiek. Amu ngomakiyai imanda kokakebar chito. Ngomakiyai imanda kokakeket chito. Ngomakiyai imanda kokaketiach chito nekarumindet. Noto nyoru kirwokyi ak keyochi imanda ak kesor inendet nenyalulat. Ko ngonyo ng'alale kamuktaindet imanda nenyolu kwaak, ko imanda kobendi ak rirenet. Nekirerene Jehova amu kinyokoywech iman koterteroindet. Kokonech rirenet korirenech achek kiptengekinik. Ako melen kirerenech kolat tengektonyo akometo kiy. Kilat tengekto kotugul. Sikobit kotiagat mugulelwekyok komakekere kele tokomi kiy nemaa inendet. Kiek Jehova nebo iman. Ne imanatak komamite chombiliet. Mami kiy nekikiberberi. Mami chi nemite taban. Mami chi nekiker eng olin bo tai kole uye ameche tun aboru betut age. Ko en myeindo kamutet nekikokonech ko kikoborwech kole kikoborwech imanda tugul. Noton ngisoman kitabutab Luka 11 koitenyi 42 komwoe kole imandab Jehova ko kikoyapta imanda ak chomyet. Angan keyoe imanda keyochini biik alak ak kerire chi age tugul. Mebwat ile amu arire amu nenyo, bo orenyu, biikab ibindanyu anan biikyok chebo kanisenyo. Imanda keyochin biik tugul kokerkeit. Ing icheket chekikosik ak icheket tomo kosik. Amu ng'olyotab rirenet eng yu nekamwa sirutikab Jehova ko rirenet nebo bororiosiek tugul. Tigeni ng'ony kemboi ak bet amu makomi imanda. Makeyochini biik imanda. Kibore chechang, beku biik chechang. Ako biik chekaterwokyin iman, chekatamwoe iman, komakomageki amu len oye ngokase maat, ngokas notok ng'wan. Ko ng'olyon neo neakesune eng yu komi tuguk che nyigisen chenyolu nekateb kanetisiet nebo rani. Kole tos ne nenyigis eng rani ne eng kabwatutikuk kosir sadaka chekikonu eng kanisa
amu jam ko konu biik sadaka akonde eunek akobir mugulelwekwak akotororgei mising koutye imandap Jehova. Kokon tuguk konunoik akokon kiy age tugul. Komi biik age chenyolildos eng yun chemakiyochin imanda. Makiboe, makilochi, bendochi ak ngor matindoi kiy age tugul. Imandap Jehova koboru kole inye nekikoberurin Jehova, inye netindoi kiy, inye netindoi sobet. Ker chito age nenyolili. Ingoek ngorietab chichotok sobondoguk, ingoek amitwogikab chichotok, ilach nematindoi. Ingoborgei imandap Jehova eng achek eng biik chetomo konai ak che biik chenyolildos. Tos mi chi netokotese ng'olyono nakakites. Kame kityo asoma eng kitabutab Mika. Kitabutab Mika 6 kaitinyi ko 8. Kale inye chi kikoborun inendet kit nemie ak ne nemagenen Jehova. Kobate iyai imanda ak icham rirenet ak iwendote eng kaming'enetab kei koboto kamuktendeng'ung. Kakomwoe mchungaji tugucho somok. Keyai imanda, kecham rirenet ak iwendote eng kaming'enetab kei. Kia katororetab kei nekitorori kei eng kosyek tugul. Kia kalasunetab kei kokusek songotulen obendate eng kaming'enetab kei. Kotia katororet nekitorori kei. Kia kalasunet nekilosugei ak kebirte ketik. Kia tuguk chekeyoe chemamirirgei orit eng yo. Kilen kokase korok. Kongoindo kongot komwoe kunoto ibwote ne. Ngotep kokas korok mat kolanan konai mutai kole kiyoe ne. Kimeche konetkei chito lesson eng oretab kochutan nekatakineti eng oretab chomyet. Ameche kiro akot eng ng'oliotab imanda inegei. Mi akot kristianik eng nguno sahi chekikotoret Jehova ipkokochi boisionik cheechen. Lakini ndekere komite biik chenyaluldos. Cheangon kakosir chito, tindoi inye mamlaka neimuchi isir chito eng office fulani. Konakatanyone akesir amu somanenyi nekisir ako nenyalunot kelechi ibu siling 200 asikobit kesirin. Ibu ne ole biik kasisiek ra. Kosir biikwak chemi gaa. Nyekele kisir interview kende orodha biik majina kele do degree. Nyeisir nang'ung'et nekabo form 4 amu kaba gaa kabaro ng'wong anan kobo kokwet ak imete chito nekatindoi degree amu ketinye mamlaka inye imi ofisit noto. Tos keyoche imanda chichi tindoi degree ngon kana kamaingen. Tukchu tugul chu komat keker somanet neindegei kiyoit. Nakale weny kei ak irogei indegei kiyoit ak iro tukchoto yoe. Ngoto karab koimete chito degree atya isir nebor ng'wong amu kabor ng'wong kote indegei kiyoit ilechigei tos tilyan ng'ung ak Jehova kou ne. Ngot ichome chitugul kokergeit ngotupche amu chito neotupche ko nebo korotik. Chito neotupche newendoti kimugul met eng kuretab asista. Ko ngot kechini age ilen ngotebi nekobo degree asiasir nenyonet ndeip kazi kebor iteitebegei ile une tilyandeng'ung ak Jehova. Konoto nekameche ates. Kongoi mising kaibwotwech kele imanda komeken betut. Kila kesoptosi konyolu keyai imanatak. Amu biik chebwonjinech eng kasarta age tugul ko biik chemeche toretet. Ko inye nekikoberurin Mungu, kikokonin tekisto, kikokonin kanonatet, kikokonin kimnotet. Ingoborgei kimnotetab Jehova amu mautik chechang chekibo arorutiet nekiyos ko kiwoktos mising akobo tuguk ak nyalilda lenyoru biik eng bororiosiek. Biik chekere biik chekitumtoi korotik beek kemboi ak biik. Biik chekibeku ako matindoi imanda. Ko Jehova nekirire biik kotokoriri Jehova nemi ra netokorirenech akorire bororiosiek chekimi. Nyolu kenai kele achek chekikokure Jehova oye mat kemete tait ak kurset nekikokonech nebo imanda. Amu kirwoket nenyone nemite tai yun ko ng'wan. Notok ikere kanyo koboisie kole ibwa akwek chombilik. Amu oae boisionik chetogu eng taitab biik lakini eng muguleldo ng'wong komomi ak Jehova. Ako momi ak bichoto. Mut kechome Jehova muguleldo nyo tugul eng kabwatutik chok tugul ak naet tugul. Ko chomyonotok kotoreti alak. Ak mising ko biik chebo kokwenyo, biik chemakingen kot nyolu komeche toretet nengete taitab Jehova. Kongoi tatai mwalimuiyot nerubei.
Kongoi mising, kongoi ataroti, abwati ale kaketar lesson nebo wikini. Ko ataroti kwang'wan kasi, ko kakinetkei tuguk chechang mising akobo ng'atutik aeng che echen eng tugul. Ngesoman eng kurgetab lugha taman kaitet 25 kakesoman yoto aketyini kora. Kale Ogero, kitonon ng'amotiot age nebo ng'atutik koyom inendet kole, kanetindoni ayae ne situn anyoru sobondab koikeny. Akilenji kikisir ne eng ng'atutik. Isomandoi ano? Akiwolchi inendet kolenji, cham Kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldong'ung komugul ak eng sobondong'ung komugul ak eng kimnoteng'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul. Ak icham chitab kokweng'ung kou ye ichamdoigei ak ilenji kewolu komie. Yai kounoto si isob. Ako yekimache komietegei kolenji Jeiso, ng'o chitab kokwenyu? Kiwolji Jeiso kolenji, kichortagei chito age Jerusalem kwo Jericho akotuiyo ak rebik chekirebe ngoroik akobir akobakakta konekit kome. Akichortagei tisindet age oranatak, akingoker inendet korop taban. Kingoit lawindet yotok akoker korop taban akine kounotok. Ako yekitakowendi samarindet age eng bandanyi koit yekimi chichotok, ak yekingoker inendet korirei kwo olemi inendet korotchi olekakibir akosochinot mwaita ak divaik, akikanapchi chichotok sigirienyi akomut kwo kotab toek akorib inendet ak mutai konem denarishek 2 kokochi chitab kobo kot akolenji rib inendet ak tuguk alak tugul che inyoe chesire chu kotun kawege anyo ayagun. Eng chuto somok ilen ng'o nekiek chitab kokwenyi eng chichotok kituiye rebik, akile inendet nekiriregei chichotok. Akilenji Jeiso, ui iyai kounotok. Abwati ale kakekas tugul. Ng'o chitab kokwenyu? Tebutioni komelen kele tebutiet nekibek eng betunoto kingotebe ng'amotiondonoto Jeiso. Tebutyonoto kotesetai akot nguno ketebegei nguni kotokomwawech sirutik sikobit kinetegei. Kingotebe ko mara kichombili amu ngap komi chi ne ngap kotebenen tebut sinyen kityo komelen kokatebe. Kitebe kityo ng'amotiondoni amu melen is kiokilio nekingen los tugul. Kingen ng'alek tugul kou yekiu lakini kityeme Jeiso akimeche ine kotililgei. Ko ng'o anyun chitab kokwenyu? Ng'o chitab kokweng'ung? Tebutioni kobo kamanut mising eng kasarta nitonyonet kora. Amu melen kibek yoto, ndekikabek yoto tamakisir sikinetegei. Notok kimuchi kinetkei. Kinyorundoi ano sobondo? Amu kangoteb notok kole anyorundoi ano sobondab koikeny. Ako nguno ketebe kele kinyorundoi ano sobondab koikeny. Ako ng'o chitab kokwenyo? Ngeteb tebutioni kouo mi kiwotet. Amu mitei biik chun akomi kemeche kenai kele ng'o chitab kokwenyo. Ko ngeteb kounotok kouo kakitebe Jehova kele nee boisienyo? Nee our responsibility? Biik ata chemakat acham? Ata biik chemakat arire eng sobenyu? Ng'o nemakat anan ng'o ne ngami oret awendi safari komuch kointerruptan boisienyu asarire akatoret?
Ngo neimuchi abor anan tos mi boundaries anan mi kiwotet eng boisionik chekimuchi keyai. Kecham biik cheu ne eng sobenyo nemakwech keyai. Tos makat kecham biik chebo our standard kityo, kou ye kakinetkei eng lesson. Ko ngecham biik, mi biik alake che tos kicham kityo kecham biik chebo our standard, our level, anan kecham biik chekikergei tugul, anan kecham biik kityo chekibendi kanisa tugul. Makurech Jehova kityo keeku munyuk chechamu chemakiboisie. Makurech Jehova asikobit keeku tait nikikiyai tait asikinde yo kityo koek decoration anan sikokwangda eng yo kityo. Kikurech Jehova asikobit keeku munyuk chechamu chengochamcham chi kokere akobo Jeiso eng sobenyo. Ma Jeiso kounoto kityo, ako kibarta Jeiso imandanyi. Kibarta Jeiso imanda eng boisionik kora. Ngesoman kitabutab Luka 4:16 komwae noto kole kinyo anyun Nazaret ole kinerchin. Kiwo sinagogit eng betusiekab Sabato kou ye kicham kowendi, akotonon sikobit kosoman. Kikikochi inendet bukuit nemamanat nebo maotiot Isaiah, aking'any bukuit konyor ole kikisir kele mi tamirmirietab Kiptayat koboto amu kiila sikobit aamchi kibananok logoiwek chemiach. Kiyokwo sikobit aamchi lulenik katiaget, asikobit kokerto kipkoratinik akatyach chekikikuoten. Kokakomwawech kurgana tuguk chekiyai Jeiso. Kimokchin bororiosiek tugul Jeiso kosich katiaget, mising ko che mokyingei sarunet. Ngekerchine boisietab Jehova ak bunyot inendet Setani, kekere kele kimokyingei bounatet oindet. Lakini ko Jehova ko kimokchin biik tugul katiaget. Jeiso kiming'ingei akokerkeitegei icheket chekimi tengek ako mae tengek ine, chemi nyalilda ak cheusotin ako manam tengek. Kiterter bunyot kingokoitogei eng chomyet asikobit kotur imanda. Ko inendet nebo iman ako katililetab icheket cheiyoni. Ngesoman eng Zaburi komwoe ine notok. Zaburi tienwokikab kalasunet 9:8. Tienwokikab kalasunet 9:8 akoi 9. Sogol koite 8 akoi 9. Komwae yoto kole akirwokyin inendet ng'ony eng imanda, ibesiechin biik kirwoket eng imanda. Eku Jehova irimetab nekiusei, irimet eng betusiekab nyalilda. Kale tun irwokyin Jehova ng'ony eng imanda akobesiechin biik kirwoket eng imanda. Eku kamuktaindet netoror mising irimet nebo chekiusei. Eku ole kimwechin eng betusiekab nyalilda. Ko eng atebenyo nebo kila kotos kiu ne? Yekikere kebendoti eng ortinwekchok, ko ata biik chekikinde oreng'ung ole ibune chemairo ko chi chekamache itoret? Ata biik che ngiwendi kanisa ituiye eng oret chemeche itoret? Anan ata biik chemi cheikere kotinye nyalilda amaitoret? Mi chito kityo ne ngap kokakinde oreng'ung anan komite ikere nyalilda nebune kotinye kaimetabgei nemoche kole akot tesochi. Mi chito nemakimuchi akot kenam neikere ile memeche akot korikchin, ko choto ko mara kaimutun Jehova choto. Kingoro Samarindet chichi kakibir akemeto eng oret.
ko kakiro eng yo kele kikakosirto biik oeng'u eng yoto. Ko kingosirto choto ko kimamake kiy, kibun taban. Kemwawech eng yutok kele kimukotinye akot tilyandit biikab Samaria ak chebo Yahudi. Lakini kingobun orani akoro chichi komelen kele kityo kinyokotoret chichi. Kitoret chichi akomut ako kolipan denit ak konde kotab toek ako kolipan denitab chichoto. Kingwendi chichi ko kiwendi safari nenyindet, kitelel. Ata biik chekimuch itelel eng oret, ata biik chekibwat eng sobeng'ung akikur akikaikai, ata cheimegei eng sobonwekwak akingen ile imegei, ako kiirichin akikaikai anan ilechi anyone nyasaun. Anan tos kibendi kityo kanisa akecham icheket chekimite tugul kibagenge ak kemi kanisa akelen happy sabbath ako kiboiboen. Komi biik chekakisirtoe chekanyalildos chemaitu akot ikat ibaibai sobonwekwak, mara akot kotom kotwekchi chi, mara kateku netai itwekchi ibaibai muguleldonyi. Ko tos kechoktoi mising. Ata biik chekichakte mising ikere ako ngeitolegei komairo chichoto. Ko ngotoretech Jehova asikobit kekus kong akenai kele kikonde Jehova biik ortinwekyok asikobit keeku cheiboiboi, sikobit keeku chetinye kanyoiset eng ng'alalutikchok, asikobit keeku chiyoni biik chetinye nyalilwek cheterchin akinyaa alak. Tos mi chi netinye ng'olyo eng yotok netese akobo ng'o chitab kokweng'ung? Mi kiy nekekure practical religion eng Kingeresa. Ingen tilyanditab chi nekikosik ako nekikokonkei kokochigei Jehova. Kemokun chechang komong'unenin amu kito nekikwa Jehova ing inye komeche iegu korondit anan iegu agenge nebo biik chemeche koboisie Jehova isoru alak. Amu makoi iyan, notok amune singebendi kanisa. Amu tomo ketebekei tebutiet agenge kele amune siwendi kanisa. Amune sikisiku. Sikuneng'ung kobo nee akei? Tos imeche iwe kipsengwet inyegei? Amu mameche Jehova notok is inegei ile keyan ak iwe kipsengwet kityongo. Meche Jehova biik ako kikondain yotok kokweng'ung, kikondain yotok barabaranatak no ibune kila. Kikokonin kuyong'ung no imenye no bo gaa no. Ako mi anyun biikab kokwet chetomo konai ng'oliotab Jehova. Ako isire iwendi kanisa. Ako ngikokerin iwendi kole kotab kolechin araka sisoiwo. Ilen iye. Mesochinigei kityo. Akakosomin any. Tabucho chito age nguno kosom amitwogik kole iye kamakirutosi konyalildos lagokchuk. Ilechin melen anendet nebo tuguk. Ma anendet nesoru biik alak. Ibi iwe kirwogindet. Anan icheng kampunit netoreti biik buch. Komatiegu chito netoreti alak. Yait Jehova itebe yotok sikobit iegu agenge eng tilildochik chebo kipsengwet. Ibarte imandab kamuktoindet eng biik chenyalildos ak biik chebo bororiosiek chemite yotok chemeche konai Jehova. Kongoi. Tos mi chi age nemeche kotes? Ko Imuchi chichi kole netai ko kikuren bichu seset. So atoretitoi ano ngorori ngalen makerota. Kimuchi kole achelewan eng banda ole awendi. Kimuchi koker kole akot yutoyu ko ng'oi. Kanae ne biik chekabire chichi ngot komaweksei. Kimuchi kole kachang'a korotik. Anae ne ale komyoni ne chichi. Myon nekotindoi tosikonamda. Kichang tuguk chekimuchi kobwat chichoto. Ako yekingokomong chomyetab Jehova komatokobwat yoto tugul. Unotok tinye boisiet nenyigis amu ikene Jehova amu moche koboisienech. Jeiso nitok nekitiny chechang komi ng'onyoni.
ko ngap komenye muguleldanyu sikotoiseni kuse kong moche kotoret chito ilen acha anende nabo ugoi twende mahali tunaenda kule ngipsem kotaran chinyu nekemete eng let yo ilen acha kimuch nguno kobwat kole kwanza korok amu kateb chichi kole chitab kokwenyu ko ng'o ko kachenge excuse sikomwei ile notaro acha to acha era mengen tuguk chekemwa chichoto kabisa kiotoret bang'et anan nguno ko achi cha so mi biik chekechome lakini mi alake chemanokinye lakini kanyo tot nemengen amakuregei kiy lakini kanyo akot chito nekisokori kimokolen kole sikekona kongoi sikekona kiy age tugul ngotoretech Jehova amu nyikis yuto boisie kora akine setani oranito asikobit kong'emak muguleldo nebo yebindo ngap ing'et kotilana kotinye chepkonda chekakiyaunen chebo ngwek iyat kabetit ile singonem oriep kabetit kole kop akoib tugul ko tun ilen acha matoreti age katonon atkinye kebiro tonon atkinye ko kakang'ulkundiek alak koberbera ngetolen ale nyekebiro anendet kouno ko ngap koboisie uta setani akine kong'emang'em asimatun ile makoi tai betut age kwek chesebet ak bombo mwae mara ngine komoche kwa yuto setani ko iyogu biik chemabo iman chenyokong'olin lakini tun betut age kokailacha moe koyakas nebo iman rani as anan konyoman chito nekanyalil iman kabisa ilechi acha tebiyo kwek mane nekiberberi kikanai biik chebwone nyokorete oret kunito ako kako chito anyun nebo iman kabisa nito rani mutai kokwong'e kityo kole oyie kiatuye pasta lakini matoreto takotat kabisa kokakiche kokonin cheyachen sikokonin koyait muguleldo ng'ung singoit akot nekaba iman nebo ra kokaichumulishan tugul ko ingotoretech Jehova sikekuchi soai akot ngebendoti kelechi Jehova imuta ole mi biik chotoreti ako sorwong yaityo ngot komi chi nemoche koboisie setani kong'emang'em ayebindab muguleldonyu anan ko ayebindo nebo chi nekamoche kotoret iker kong amu mongen ane ale bo iman ingoro kobo lembech ingoro lakini toreto ngotatonon ing yu ako mi ng'oyondit isorwo ako ngatonon ing yu kobo iman iboisie no kanoto nekamoche ateshi. Kongoi. Tokomi chi netinye ng'olyoman? Kongoi kameche ateshi kaker lakwet nekitikin kole nemyoni mi sipitali. Komyoni lakwani ko kiyoktoi sigik kemuti kong'ete yani ketembesani sine kami sipitali. Ko ngewendi komi chito nekateb ng'ony eng ng'echeret kole ipkwa kolechi konam ak eut kole kikure ng'o komwa chichoto kainet kolechin amine yani ngolen konaktae sigik konam chichi kai shatit kolechi ipkosisio sigik koteb lakwet kolechi chichoto moae kasi kidneys chechiket kolech ingen chamin Jeiso kolechi sigik ngebe koba ipkowek kolechi acha amache awek ngowek sikoib kitabut nechorani kole amoche keteptoen akimite ak chichi akochoran nguno kolech anendet ni kochoran akochorankei kolech chamin Jeiso ikere kole chamin Jeiso kolech yani pichainik chebo ngobusitwe anan ko ne koborchin kolechi chukach ane nekachorani lakini kaboishen Jeiso aborun alechin chamin atya kolech sigik tos akochi nini nenyunet kidney kolech baba nenyunet memukakse kolech acha ngokochi sikobit kotebi ak yani family nenyinet kokakobaibait ko kikanyo daktari nekisirtoi kokur lakwet kole daktari tos akochi kidneys mabwone choto kidneys Saromyet. kole tos akochi Saromyet. sokoyat kotonon daktari kakite kotebe lakwet kolech daktari kikeyai study komukakse
lakwet nekitikin ngamingin kemuche kekochi chito neo. Ipkotienchi lakwet kasikik ipkoyach kokoito kamnyoni eng sipitali akokochi kit nenyinet chichoto. Ako kipkokochi kitabut kikasir kolechi ikere pechishek chekang'etu inyendet nemakat nguno isir. Konetkei chichoto kosir komwoe kongoi kole chichoto kimongen Jesu lakini kinyokoneta lakwanato. Kokono aker ale ango lagok chemengechen konetech boisionik chekiborwech wekia Jesu kowendi ipkonyoe chekimiondos koboe chekimotindoi singwam komwochi ng'oliotab Jehova kokakomwochi chomyet anan kotoret ko akot acheket ngap kekeregei kele matinye kiy akot kamokoyome mayome kepchei lakini ngikochi Jehova kikoborwech kole akot amitwogik koboenech akong'etu amu kikiro chepyoset nakimokotindoi kikang'et kityo ngo boshek tutigin kwam betunoto akobek ak werenyi lakini king'et mwaita akong'et. Ko noto nekaker chomyetab Jehova ak imanda kokang'ututkei kole koeku agenge. Makoi iyai imanda eng kimasi anan iyai chomyet eng kimasi, lazima iyai tuwai konamgei koek kibagenge. Kongoi mising. Kongoi eng biik tugul, kanetik, kongoi eng akwek tugul chekaokas lesson nekabo rani. Ko ngotinye tebut anan ko kiy age tugul omuchi osirwech sikobit kewolu. Ko kakinetkei eng summary nekakinetkei eng nguni akobo chitab kokweng'ung ko ng'o? Chitab kokweng'ung ko lakweng'ung na iimin, na ee maiyek, na wendi mising akot chemotyemin. Chitab kokweng'ung ko chi neituye eng orani nenyalili anan neikose konyalili nemyoni nemi sipitali. Chitab kokweng'ung ko boiyong'ung, chitab kokweng'ung ko chepyoseng'ung, chitab kokweng'ung ko biik tugul che surroundenin. Kotos ilyochini bichoto. Kamwawech lesson eng yoto kole keeku chemuitoik. Kangero kangobun oranatak lewindet akobun tisindet ko ki religious leaders chotok cho chekiba kometo. Ko kainetech lesson ini kole kesich chomyet nemotinye kiwango, kesich muitaet ak kesich kora chomyet netinye boisionik, kesich kayanet nekikere kora kokakiro kele katisindet ak lawindet ko kabendi akobo religious leaders ko kesich chomyet eng yotok ak ngikoite chekitinye amat kekochi kityo icheket chekimuchi kekochi sikwaiwech chemyachen anan kwaiwech mutai. Atya keiste kiwotet anan kebutotet nebo biik chekilen biik chun alak komakinomegei. Biik chu alak komakinomegei. Bo kutit alak, kutit age kebo kutit age. Ko ngondoiwech Jehova akokonech kimnatet amu melen kiy ne rahisi nekiibe kunotok kityongon ko ongesa asikobutok totonotok. Amu melen kiy neimukoksei kouyo kimwoe nguno. Ngondoiwok Jehova sosich wikit nemie ako otogotin akobo lesson nenyone nebo wikit nenyone nemwoe kolen chomyet ko kasuldaetab ng'atutiet. Ko otogotin mising ko ongesa. Kamuktaindet Jehova nesobe koikeny. Kongoi Jehova nenyo amu mieindong'ung ak chomyeng'ung nekaikonech eng betutab rani asikobit kinetkei akobo ng'olyondeng'ung akobo chomyet ak imanda. Kakinetkei akobo chitab kokwenyo. Jehova nenyo kisomin asikobit ibutobutotet nekikonyo eng kwenunyo akobo biik chekikere koter eng acheket. Konech asikobit kecham biik alak kou yeichomech inye Jehova. Konech asikobit kesich konyek chekikere biik alak kou yeikerech inye eng chomyet. Kongoi Jehova nenyo amu ichamech. Ameleweni ile ni kou ne anan no kou ne. Metinye kiwoto. Konech asikomakisich kiwoto akichek Jehova. Kechomchi ko ki lagokuk. Akeku kit agenge amu kikenishei achek tugul ko ki agenge Jehova nenyo. Konech asikobit yekimong'chi wikit nebo kipkirkiret neter imutatech Jehova nenyo akoi wikit nenyone kora yekituitosi asikobit kinetkei akobo ng'olyondeng'ung. Kisome tamirmiriet netilil kotebenech kotebe kwenunyo achek tugul chekakekas ng'olyondoni
asikobit koek cheteche choto Jehova nenyo. Konech kimnatet ak konech asikobit kiterter tuguk ak tiemutik tugul chebwone eng tainyo. Ngwaak miendong'ung kuyokse kipsengwet amu kisoe ak kilosun eng kainet nebo Jeiso ne Etindenyo. Amen.